Poznate su kao jedni od najvećih predatora, za većinu i dalje predstavljaju tajnu punu nepoznanica, a naučnici tvrde da još uvek nisu uspeli da utvrde koja je njihova maksimalna brzina i moć ugriza. Evo je nekoliko zanimljivih činjenica o eksperimentima sa ajkulama koji ipak i dalje ne uspevaju. Dakle, većina saznanja o ajkulama proizilazi iz eksperimenata koji su sprovedeni na ajkulama u zatočeništvu ili kao rezultat kompjuterskih proračuna. Biolog Dan Huber sa Univerziteta u Tampi je objasnio da iz tog razloga rezultati nisu uvek u potpunosti tačni i da bi za validne rezultate trebalo raditi sa ajkulama u divljini, što je zaista veliki izazov. Kada je i za ovu izjavu čuo podvodni fotograf Brock Maxi, koji pomaže u vođenju ronilačke kompanije sa sedištem u Južnoj Africi, i rešio je da ovaj izazov zaista i prihvati. U eksperimentu koji je sproveo u vodama oko Bahama uspeo je da zabeleži snagu ugriza divlje i slobodne tigraste ajkule i velike ajkule čekićare. Ove dve vrste, kako istraživači tvrde, spadaju u najveće gravljivice među ajkulama. Proučavanje snage ugriza ajkule pomaže naučnicima da shvate kako su ove životinje razvile strategiju lova u poslednjih 400 miliona godina i postale jedne od najefikasnijih predatora. Naučnici dodaju da ovo nije jedini cilj ovakvih i sličnih eksperimenata, jer što više znamo o ajkulama i njihovim načinima ishrane, to su veće šanse za njihovo očuvanje. S obzirom na to da Međunarodna unija za očuvanje prirode navodi tigrastu ajkulu kao ugroženu, a velike čekićare kao kritično ugrožene, od vitalnog je značaja razumevanje šta jedu ove vrste, posebno ako je vrsta evoluirala tako da se specijalizuje za određeni plen, kao što su, na primjer, ugrožene morske kornjače. Ukoliko ta hrana za njih više ne bude dostupna, moglo bi da dođe do ozbiljnih posledica po ekosistem. Za potrebe eksperimenta Maxi je naručio pravljanje aparata za merenje snage ugriza ajkule. Dizajnirao ga je sam, tako da bude dovoljno osetljiv kako bi dobio što tačnije očitavanja, ali i da bude izdržljiv pod moćnim čeljustima. Zatim je iskoristio mamac i da podstakne ajkule. Njegov tim je dobio očitavanje od oko 3271 PSI kada je u pitanju ajkula čekićar, dugačka preko 3 metra, i očitavanje od 5575 PSI od 2,5 metra dugačke tigar ajkule. Iako je bila manja od čekićerke, tigrasta ajkula imala snagu ugriza koja je za 70% veća. I Huber nije bio iznenađen, kako kaže, to je očekivao na osnovu njegovih matematičkih modela. Tigar ajkule, koje se ponekada nazivaju morske kante za smeće, ne samo da su agresivnije, već su i poznate po tome što jedu skoro sve, uključujući i morske kornjače. Ipak, iako ajkule imaju veliku snagu ugriza, kada se uzme u obzir njihova veličina tela, ta snaga je relativno mala u poređenju sa drugim životinjama. Tako, na primjer, nilski konj ima snagu ugriza od 11.776 PSI, dok morski krokodil drži rekord sa 24.179 PSI. Ali, ako se uzme u obzir i to da ajkule imaju usta puna noževa, ovim stvorenjima nije potrebna snaga kako bi došle do ukusnog zaloga. U drugom eksperimentu režiser filma o divljim životinjama Andy Casagrande pokušao je da snimi brzinu maku ajkule, za koju se veruje da je među najbržima na svetu. Jedan od biologa sa Floridskog univerziteta je objasnio da za to postoji dobar razlog, i to je građa njihovog tela. One su od repa do nosa glatke i aerodinamične, što je idealan alat za probijanje kroz vodu. Uz to ih pokreće i moćan rep u obliku polumeseca. Iako postoje neki, moglo bi se reći, anegdotski izveštaj o ovoj vrsti koja može da pliva i brzinom od 70 km na sat, Casagrande se nadao da će biti prvi koji je zabeležio njihovu najveću brzinu. U svom eksperimentu kod San Diego Casagrande je izazvao maku ajkulu da juri mamac u obliku ribe, a potom ju je pratio pomoću super brzog drona opremljenog GPS-om. Ajkule je trebalo bukvalno 2 sekunde da prepliva gotovo 22 metra. Ipak, stručnjaci ističu da to nije najveća brzina koju ova vrsta može da dostigne. Iako razočaran, Casagrande je razumeo zašto niko nije zabeležio maksimalnu brzinu maku ajkule, jer je to gotovo nemoguće.
Naučnici ovu tvrdnju objašnjavaju rečima da, kao i kod sile ugriza, brzina ajkule može značajno da varira u zavisnosti od same situacije. Mi ne znamo da li je ajkula u tom trenutku pratila mamac iz radoznalosti ili je pokušavala da uhvati hranu, kao da joj život zavisi od toga. Potvrda maksimalne brzine koju mogu da razviju bi zahtevala ogromnu količinu podataka prikupljenih tokom dužeg vremenskog perioda. Nedavno smo pokrenuli naš najnoviji projekat i novi YouTube kanal Serbia Prank. Zapratite i ovaj naš kanal jer vas na njemu očekuje mnogo domaćih prankova, skrivenih kamera, šala i generalno mnogo dobre zabave. Serbia Prank, novi kanal iz naše YouTube familije.